Danas spremamo glavno riblje jelo. Najprije stavljamo kuhati krompir. Maslac sada lagano pržimo dok mliječni dijelovi ne izgore, a ostane samo masnoća. Od dijelova lososa koji se ne mogu iskoristiti, skuhat ćemo malo temeljca za podlijevati kasnije. Sad ćemo pripremati umak s vlasem i bijelim vinom. Kapula je omekšala, sad dodajemo kapare i sjeckani vlasac. Lososa smo stavili da uči maslac, sad ga lagano prelivamo dok se prši sad na strani kože. Špinat malo mekša, dodajemo kuhani krompir. Kraju, još ćemo malo začiniti i dodati malo maslaca. Gligorin sir kotarac ćemo kratko prepeći na tavli. Glavno riblje jelo je posluženo. Dobar tek!